Opa! Opa, tu smo nekad dobili. Ljudi, dobrodošli još jedan novi video. Evo, danas ćemo se malo igrati sa srećom. Tu imamo u biti 3 srećke od 20 kuna i tu imamo srećke od 15, 10. Inače šanse da dobite su inače jako male. Da probamo nešto, evo, dobiti. Evo, tu imamo prvu srećku za 10 kuna. Evo da probamo odgrepsti, da vidimo da ćemo išto šta u biti osvojiti. Tu imamo ovako crni biser, idemo prvo odguliti bonus. Osvoji 50 kuna, 53, ništa. Idemo tu gdje su dobitki, idemo tukaj. 3. Trebamo zbroj. Ako trebamo zbroj dobiti do 10, to je ništa. 7, 9, ništa. 3, evo te budi 7, 6, 9, ništa. Tu pronađete ovaj simbol, znači moramo naći ovaj simbol, da vidimo. Ništa. 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 Evo, prva srećka, ništa. 10 kuna. Evo, idemo tu gdje su dobitki. Moramo pronaći u biti ovaj simbol. Evo, ja ćemo morati kao SVT. Da vidimo. Ništa. Ništa. Šuma, ništa. Ništa. Ništa, 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 sunce ništa, trešnja ništa, idemo zadnja, opet ništa, žalostno. Tu imamo srećku za 15 kuna. U prvu igru trebamo naći sretni brojevi, idemo sretni brojevi koji su nam 25, 14, 14 je moj sretni. Idemo dalje. 26, ništa. 20, ništa. 18, ništa. 22, ništa. 17, ništa. 29, ništa. 30, ništa. 15, ništa. Da idemo. Tu trebamo naći dole. Možete vidjeti. Moramo naći 3 ista simbola. Da idemo. Igra. Krenemo. Idemo. Kaj je to kovanica, kovanica? Opa! Opa! Tu smo nekad dobili. Kovanice imamo tu. Idemo dalje. Idemo dalje. Pik. Ništa. Poluga. I ovo je ništa. Kajemo tu. Pik. Ništa. Piko. Odmah već tu. Nemamo kaj kruna. Ništa. Znači ovo imamo dobitak. To ćemo malo kasnije sad da idemo dalje. Idemo opet otkriti tu igre. Tu idemo ako zbroj brojeva u istom redu iznosi 3, osvojili ste dobitak za taj red. Idemo 3, 5, 8, ništa. 4 i tu bi sad trebalo biti 3. 6 je. Ništa. 2 i tu sad biti 5. Ništa. Da idemo. Sad idemo. Da idemo za ovaj tu koliko smo osvojili. Malo to približili. 30 kuna. Majka ti ga. Jasno. Skoro smo pol toga povratili. Opa. 15 kuna, rulet. Ok, idemo probati da vidimo. Fotoaparat, kamera, gitara, eto tek početak. Tu je sad treba biti prsten, idemo dalje. Koktel. Evo tu treba biti kamera, da bi prsten. Znači tu je treba biti prsten. Ajmo. Tu je nešto, prsten.
Idemo. Bicikl, tu ništa. Bicikl, evo kaj je to bicikl. Da vidimo. Gitara, ništa. Megalova. Idemo prvo s bonusom. Kaj je tu? Sat. Nije to ništa. Tu je sve lepo 10.000 kuna. Da idemo, da vidimo. 7. Tu bo 3 mora biti. 4 ništa. To je 1, tu 9 mora biti. Ništa. To je 7, tu mora biti 7 biti. Ne, da je blizu, 9. 5 i tu mora biti 5. 9, Grakcu, ništa. Idemo dalje. Sretni brojevi. 21. 7, 17, 19, 13. Idemo, sretni brojevi. 29, 26, 24, 3, ništa, 12, ništa, 23, ništa, tu sam ja otkrio, 4, ništa, 9, ništa, 6, se slabo vidi, 14, ništa, 27, ništa, 1, ništa, 25, ništa, 8, ništa, 18, ništa. Ova srečka nije dobitna. Oko brojeve, tu ćemo malo ubrzati, ker ne treba čekati tako dugo, da dohodkujem brojeve. Evo, odkrili smo sve brojeve i idemo sa sretnim brojevima. Da vidimo. 15. Ništa. 22. Ništa. 17. Ništa. 29. Ništa. I 19. Ništa. Idemo, bonus. Šešir. Idemo z brojevi. Idemo z brojevi. Koliko je? Igra 9 i tu sad moramo biti 1. 3, ništa. 8. 6, ništa. 5, opa. 1, 6, ništa. Sada je 12. Opet i zadnja srečka ostala. Opet izgora, malo zgora. 8, tu treba biti 2, ništa. 9, ništa. 9, to pa ništa. 5, tu bi moralo biti 5, ništa. 6, tu bi moralo biti 4, ništa. Bonus. Naočare, benti. Ništa. Evo, sretni brojevi. 25, 13, 19, 24, 14. Idemo. 22, ništa. 18, ništa, blizu. 26, blizu. 28, ništa. 30, ništa. 17, ništa. 23, ništa. Blizu. Salam, ništa. 3, ništa. Kaj je to 12? Ništa.
27, ništ. 15, ništ. Ajmo zadnja, 16, ništ. 21, ništ. I zadnji, 4, ništ. Sve u biti gubitne srećke. Znači to je koliko? 6 komada. 6 komada u biti gubit, znači koliko su šanse biti da osvojite nešto. Pa evo, ova je samo u biti dobitna 30 kuna. Tu, evo, tu dole je dobitna. Evo, ako vam se sviđa ovaj video, nabacite nam veliki like, komentirajte, dijelite i vidimo se nekom video. Ćao!